nganza kwethu-ke ezithi-ke umphathiswa la wezokuthutha-ke KwaZulu-Natal nokuhlaliswa-ke kwabantu KwaZulu-Natal umnumzana Siboniso Duma useqinisekisile ukuthi-ke sekuqaliwe uphenyo-ke mayelana-ke nengozi edlule-ke nemiphefumulo-ke yabantu-ke abangu 18 iyashiya-ke ingane-ke encane isesimweni-ke esibi emgwaqeni-ke uVan Riebeeck pass ngomsombuluko ebusuku. Le ngozi-ke ibibandakanya-ke iloli, itekisi nemoto-ke encane kanti-ke nomshayeli weloli kubikwa ukuthi-ke ubalekile-ke endaweni yesigameko futhi-ke kusaphenywa ngembangela yayo-ke ingozi. Laphana-ke kuphazamiseke ukuhamba kwezimoto njengoba-ke bekuvalwe uThukela Plaza kukhucululwa. Ukhulumela-ke kodwa-ke umphathiswa laphana-ke wezokuthutha nokuhlalisa kwabantu KwaZulu-Natal umnumzana Ndabezinhle Sibiya ekhuluma-ke nabezindaba-ke uthe umphathiswa-ke uDuma udlulisa-ke amazwi enduduzo emndenini-ke yalabo-ke abalahlekelwe. Uphinde-ke waqinisekisa ukuthi-ke uphenyo luqaliwe ukuthola-ke imbangela yengozi. Umphathiswa-ke ukhathazekile ngesibalo-ke sezingozi-ke eziqhubeka-ke nokwanda-ke esifundazweni ngenxa-ke yemvula enamandla kusho yena-ke uSibiya. uSibiya-ke uthe kulaba-ke abangu-18 abaphangalele zine izingane ezilahlekelwe-ke impilo. Khona manjalo-ke izolo ekuseni ibhasi-ke ebilithwele-ke abagibeli-ke abangu-57 emgwaqweni-ke omkhulu-ke u-N3 lishayisene neloli kwalimala-ke iziguli-ke ezine kwathi-ke ezingu-10 zalimala-ke kanzima, ezine-ke zathola-ke imihuzukwana nje. Abosizo-ke oluphuthumayo-ke bakwa-IPSS Medical Rescue babeke sebephuthumisa-ke esibhedlela-ke abalimele. Umnyango-ke wezokuthutha KwaZulu-Natal uyaqhubeka-ke nokuqwashisa-ke abashayeli ukuthi-ke baqhubeke nokuqaphela-ke emigwaqweni njengoba-ke imvula enamandla-ke iqhubeka nokuyidliva-ke esifundazweni. Nganza kwethu-ke kumele-ke niqaphele kakhulu njengoba-ke isimo singekho sihle kakhulukazi emgwaqweni-ke ngenxa yazo izimvula njengoba sekushiwo. Kodwa-ke bafowethu bengifisa-ke uma kukhona-ke ongakuphawula ngazo lezi ngozi uphawule la kwi-comment section ngezansi. Ungakhohlwa-ke ukulike le video uphinde-ke usubscribe kuyona-ke i-channel.